Urubyiruko rwo mu ishyaka UDPS rya Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri wa gatatu rwagabye igitero ku rugo rwa Joseph Kabila hoze ari perezida wa kiriya gihugu rurasana n'abasirikare baharinda. Ku manywa yo kuri wa gatatu nibwo urwo rubyiruko rwateye urugo rwa Joseph Kabila ruherereye muri commune Gombe Kinshasa. Amakuru aturuka muri RDC avuga ko habayeho kurasana ndetse batatu mu bari bagabye kiriya gitero bafatwa mpiri nk'uko amakuru abivuga. Amashusho ari ku mbuga nkoranyambaga yerekana abafashwe bari bambaye imyambaro iriho amafoto ya Tshisekedi baboshywe n'abarinzi bo kwa Kabila. Madamu wa Kabila Olive Lembe nyuma ya kiriya gitero yashinje ubutegetsi bwa RDC kuba bwari bwohereje bari abantu kumwivugana. Aganira n'itangazamakuru yagize ati bari babohereje kunyivugana, sinavuga ngo abaduteye bari banga ariko bari benshi cyane. Olive Lembe kandi yashinje ubutegetsi bwa RDC kuba bukomeje gukora ibishoboka byose ngo bwirukane muri Kongo umuryango wa Kabila, nyamara ariho abawugize bavukiye ndetse kandi bakanahakurira. Ni Lembe waburiye ubutegetsi bwa Tshisekedi ko imigambi mibisha afite itazigera igerwaho na rimwe nkuko yabigarutseho. Yes, reka turebe ku nkuru cy'imakuru ry'akadomo.com nabo bagize bati umugore wa Kabila yashinje leta ya RDC gushaka kwangaza umuryango we. Olive Lembe Kabila umugore wa Joseph Kabila wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva muri 2001 kugeza 2019 yatangaje ko ubutegetsi bw'iki gihugu ubuyobowe na Felix Tshisekedi ushaka kwirukana umuryango wabo muri iki gihugu. Bwana Kabila yasimbuwe ku butegetsi na Tshisekedi muri Mutarama 2019 mu mahoro ndetse bari inshuti mu rwego rwa politike kuko amahuriro y'amashyaka yabo FCC na CACH yari yaragiranye amasezerano yo gusaranganya imyanya mu nzego zifata ibyemezo mu gihugu. Nyuma yo kunenga umusaruro wagezweho n'ubufatanye bwa FCC na CACH mu kuboza 2020 Perezida Tshisekedi yashinze ihuriro rishya Union Sacrée akura benshi bo ku ruhande rwa Kabila mu nzego nkuru za leta kuva ubwo bombi ntibongeye guhura. Mu minsi ishize ku rugo rwa Kabila ruherereye muri commune Gombe mu mujyi wa Kinshasa rwatewe n'abashinzwe umutekano bashakaga gusenya igipangu kugira ngo rero banyuzemo umuhanda. Hanyuma umunyamabanga mukuru w'ishyaka UDPS iri ku butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Augustin Kabuya muri 2024 yashinje Kabila n'abandi bo mu ishyaka abereye umuyobozi w'icyubahiro PPRD gukorana n'ihuriro AFC ririmo imitwe ya politike nitwaje intwaro nka M23. Bwana Kabuya yagize ati aho mvugira aha Joseph Kabila yahunze igihugu nta kiraha nta n'ikimenyetso inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka zishobora kubona cyaho aherereye. Yagiye mu ibanga kuko niwe uri inyuma y'intambara y'ubuye mu burasirazuba bw'igihugu. Ibyo nge nari nsanzwe mbizi. Muri uko kwezi urugo rwa mushiki wa Kabila Janet Kabila rwatewe n'abapolisi babarirwa mu 10 bari mu modoka ya jipe bagose uru rugo ntibavuga ikibagenza. Nyuma yaho barataha. Mu gihe bivuga ko Kabila amaze amezi muri Afurika y'Epfo muri gahunda y'amasomo kuri wa 31 Nyakanga 2024 abiganje mu rubyiruko bibumbiye mu gatsiko kise Les Forces du Progrès bateye urugo rwe basubizwa n'abapolisi barurinda babanje kurasa mu kirere. Mu kiganiro n'abanyamakuru Lembe yabajijwe uko izi nsoresore zivuga ko arizo mu ishyaka UDPS iri ku butegetsi zanganaga, asubiza ko atamenya umubare ariko ko amashusho ya CCTV kamera yagaragazaga ko bari benshi cyane. Ati bohereje abantu kugira ngo banyicire hano, ntabwo nzi umubare ariko abari benshi, hari amashusho ahamya iki gitero. Olive Lembe yasobanuye ko icyo bari bagambiriye ari ugutwika imodoka zose zari inyuma y'iki kibanza cy'urugo rwa Kabila kugira ngo rero biborohere kumena urupango bakabona kwinjiramo imbere. Ati bashakaga gutwika imodoka zose ziri hanze y'ikibanza kugira ngo binjire mu rugo ku ngufu. Umugore wa Bwana Kabila yasobanuye ko uko kuvogera urugo rwabo byatewe nuko leta ya RDC yarenze imbago wari rwarashyiriweho, aho Jean Pierre Bemba hoze ari minisitiri w'ingabo yasenye igipangu cyabo ashaka gucamo umuhanda kugira ngo imodoka zijye ziwucamo zijyana ibikoresho byo kubaka mu kibanza cye kiri muri metero nkeya uvuye kwa Kabila. Yavuze ko akeka ko ibiri gukorerwa umuryango we hari ababyishe inyuma barimo na Perezida Felix Tshisekedi ndetse na Jean Pierre Bemba. Kuri Bemba Lembe yagize ati nkeka Perezida wa Repubulika uriho ubu uwahoze ari minisitiri w'ingabo Jean Pierre Bemba
wategetse ko igipangu cy'umutekano cya perezida w'icyubahiro gisenywa kugira ngo gusa abone inzira y'amakamyo ajyaho ari kubaka muri metero nkeya. Ese urishimye? Yasobanuye ko akeka ubutegetsi bwa UDPS muri uru rugomo, ati kubera ko ntacyo bukora kuri Force du Progrès, agatsiko kamaze igihe kinini cyane kangiza ibikorwa byabo katiyumvamo. Ati ndakeka rero ubutegetsi kubera ibibazo biterwa n'uyu mutwe wa UDPS ukomeje kubungabunga ni urwego rutubahisha Repubulika. Lembe Olive akaba yavuze ko hari abashaka kwirukana umuryango we muri RDC bifashishije abo yise amabandi, nyamara abawugize ari abanyekongo bakuriye muri RDC bahize amashuri kandi bahakorera ibikorwa by'iterambere. Ati tuzahangana kubera ko turi mu gihugu cyacu, twavukiye hano muri Kongo, twakuriye hano, twize hano, ntabwo nzi niba aba bantu aya mabandi yatuma twemera kuva mu gihugu cyacu tugasiga abantu bacu, ntibishoboka. Yagize ati iyi nshuro ya kabiri baje kugaba igitero ndi muri uru rugo, ubwa kabiri ndi hano, ati ni misiyo yo kunyica, nta muntu uzahora ku butaka bw'Imana, twese turabacumbitsi, ariko aba bantu boherezwa hano ntabwo bazabigeraho, ntabwo bafite ububasha ku buzima. Olivier Lembe yagaragaje ko nubwo bamwe bo mu butegetsi barwanya umuryango we, Kabila ari we muyobozi w'intangarugero mu kubahiriza ihame rya demokarasi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tukiri kandi muri iki gihugu gituranye, urubyiruko rwaramukiye mu myigaragambyo yo kwirukana Tshisekedi. Urubyiruko rwo mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kuri uyu wa gatatu rwaramukiye mu myigaragambyo rusaba Perezida Felix Tshisekedi kwegura. Amakuru avuga ko urubyiruko rwahisemo kwigaragambya nyuma yo kurakazwa n'urupfu rw'umusore waraye wiciwe ahitwa mu Kasika i Goma. Urupfu rw'uyu musore mu by'ukuri rwaje rukurikira ubwicanyi bumaze igihe kirekire bukorerwa muri uyu mujyi, burimo n'ubukorwa n'ingabo za leta ya RDC FARDC ndetse n'imitwe y'inyeshyamba leta y'iki gihugu imaze igihe yarahaye intwaro ngo zifashe guhashya umutwe wa M23. Mu mashusho yasangijwe ku mbuga nkoranyambaga, bigaragambya bumvikanye bavuga ko barambiwe ubwicanyi n'umutekano muke bimaze igihe bigaragara i Goma. Muri aya mashusho kandi aba biganjemo urubyiruko bagaragara bafunga imihanda ya Goma bakoresheje amakoro, bakavuga ko bahisemo kubikora nk'ubukangurambaga bwo kwirukana bwana Felix Tshisekedi. Bati Tshisekedi arica igihugu amanywa nijoro, perezida ntabwo ashoboye, Tshisekedi agomba kugenda. Bigaragambya kandi bumvikanye bavuga ko barambiye guhora bicwa nk'inyamaswa umunsi ku wundi kubera imiyoborere mibi ya bwana Faci cyangwa se perezida Felix Tshisekedi. Makuru yacu reka tuyasoreze kuri iyi nkuru, mbabwire ko abaregwa mu rubanza rwitiriwe Corneille Nangaa basabye kugirwa bere nyuma yo gusaba ibihano by'urupfu kuri 25 byasabwe ejo bundi n'ubushinjacyaha. Ubunganizi bw'abashinjacyaha batanu bari bitabiriye urubanza Kinshasa rwitiriwe Corneille Nangaa, perezida wa FC ihuriro rya politike na gisirikare ririmo M23, bwasabye ko bagirwa abere kuri wa kabiri tariki 30 Nyakanga 2024. Urukiko rwa gisirikare rwavuze ko ruzafata icyemezo mu gihe cy'iminsi 8. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo urubanza rwitiriwe Corneille Nangaa, perezida wa Alliance Fleuve Congo waburanishijwe adahari n'abandi 25 bareganwa rurimo kurangira. Nangaa n'abo bandi bakurikiranyweho icyaha cyo kugambanira igihugu no gufatanya n'umutwe urwanya ubutegetsi. Kuri 30 Nyakanga 2024 urukiko rwa gisirikare rwa Kinshasa Gombe rwashoje iburanisha maze rushyira isomwa ry'urubanza mu minsi iri imbere. Uyu ni umunsi ukomeye, navuze byose, ati bisigaye ni Yesu ndi umwere. Uko niko uwitwa Rick Safari yashoje kwiregura kwe mu rubanza ubushinjacyaha bwa gisirikare bumushinja kwifatanya n'umutwe urwanya ubutegetsi, aho ashobora rero kuhanishwa igihano cy'urupfu. Ku ruhande rwe nk'uko tubikesha RFI radio mpuzamahanga y'Abafaransa, ni Keise Samafu Makino we yahakanye icyaha, ashinjwa kuba rero yarahawe amafaranga na Corneille Nangaa yo gushaka abasirikari n'abapolisi bo gukorera M23, ariko yahakanye ibyo birego kandi avuga ko nta mubano udasanzwe afitanye na Nangaa kuva AFC yashingwa. Yasabye kugirwa umwere, ati ntabwo ndi umunyamuryango wa AFC kandi sinzigera mbawe, ndi umwere kandi nizeye inzego z'ubutabera z'igihugu cyanjye. Nangaa Bezian nyirarume wa Corneille Nangaa abamwunganira bavuga ko yatawe muri yombi gusa kubera ko afite izina rimwe na Corneille Nangaa. Abaregwa kandi batanu bari bahari kimwe n'abavoka babo bamaganye icyo babona ko ari urubanza rw'incamake, basaba ibimenyetso byerekana ko bagize uruhare rutaziguye mu byo baregwa.
Kuva ku itariki 24 Nyakanga nibwo rero urukiko rwa gisirikare rwa Kinshasa Gombe rwatangiye kuburanisha urubanza rwitiriwe Corneille ari wahoze ari perezida wa komisiyo yigenga ishinzwe amatora Seni ya RDC, akaba n'umuyobozi wa politiki w'ihuriro rya AFC Alliance Fleuve Congo, harimo hari uyu mutwe wa M23.